umushikebo mwizina rya Yesu Kristo Umunazareti ibiganza by'iwe ndabitezagiye mwizina rya Yesu Kristo Umunazareti guhera uyu mwanya bitambure gufata ibintu bifatika mana ziza ntibifata amarundi yonyene ariko duhamagaye amapaundi duhamagaye amahebo duhamagaye amadolari duhamagaye amadevize y'ubwoko butandukanye mwizina rya Yesu Kristo Umunazareti byatamukuze izina ryiwe umushikane kure Sasa rumana mfyachiro ndeza sino wikunda muha kora ko film nanje mara film ndazi uburyo twaya twara uburyo bwinshi cyane ariko byibura ikagabuza atambuke hano ashobore kumubwira bazifanta y'umunsi umwe azure ko mushiki basaba muri fanta ubundi ariko ndabishije imbere n'izina rya Yesu kandi imbere ni heza abandi bamugisha cyane Imana abanyanje mu buryo bukomeye yarashikiye kuva hano gukora filime nagize ikibazo cyiza abashoboye kundamura ndabashimiye notama nka kandi kazi Sandrine yashoboye kunizera nakina ijya mbere muri filime yiwe yitwa Munsi y'Ijuru aho niho Sabasi yatangiye kwinjira muri filime ariko kurikirana filime yitwa Urugo ndashimiye Abel Duwayo nubwo atari hano kuko nawe yizeye akina muri filime yiwe Paradiso na My Family mu nyuma aza gukina muri filime Upakazi kwa Fanny na Bindi. Precisa cuidar cyane. Ujye mwiza ukoresheje umugenzi amwumva ujya muri kudajya umukobwa mugenzi wacu akazamubwira dufata utundi Snapchat tumufotora yewe akabona n'ishuri J'allais comprendre ce qui s'est passé. Tout le monde a bien joué son rôle et ce n'est pas que je vante, que je prétends, mais en réalité, c'est un film qui m'a capturé du début jusqu'à la fin. J'étais collé sur l'écran, je voulais savoir qu'est-ce qui va se passer et comme elle veut mettre en scène, on s'est arrêté juste au moment où on voulait vraiment voir pour plusieurs ça. Alors, je veux hâte de voir la suite de ce documentaire. À part ça, j'aimerais explorer le cinéma burundais. J'ai vécu ici au Burundi, c'était en 99, 2000, et il n'y avait pas beaucoup de cinéma burundais. Je me souviens, il y avait une série que ma grand-mère, et j'ai décidé le personnage, et j'ai regardé qui s'appelait Ninde. Et je me souviens, on regardait ça, donc on pouvait même arrêter Canal juste pour regarder ça. Et je me souviens,
Je suis vraiment content de voir que les cinémas burundais est en train d'évoluer, tandis que les industries du cinéma en Tanzanie, au Kenya, même au Congo est en train de chuter. C'est vraiment, je suis vraiment content de voir la qualité des films avec des acteurs internationaux qui commencent, et ça, je vous encourage à continuer. Et juste un petit conseil pour les autres, le cinéma est très important pour nous, surtout notre jeunesse. Vous vous souvenez quand on était petit, il y avait la grand-mère qui était là, on s'assit, nous et nos cousins, et on écoutait la grand-mère raconter des histoires. Malheureusement, je ne pense plus que nos enfants auront cette opportunité. Vous voyez, parce qu'on voyage, on s'étend, et je peux dire que moi, personnellement, je ne me souviens même plus. C'est quand la dernière fois que j'ai vu mes cousins. Alors, c'est à nous, et donc à vous et à nous, les cinéastes, de garder cette tradition, de continuer à raconter ces histoires à travers le cinéma. Donc, vous êtes maintenant les liens qui rapprochent la prochaine génération à nos ancêtres. Donc, c'est vous, les cinéastes, et encore bravo pour les films. J'apprécie vraiment le cinéma que je vis aujourd'hui. Comme on dit ça. Shalom. Shalom. Yitwa Manirakiza. Amen. Bo igituma bahamagaye bibaza ko nta jambo bahamagaye kuvuga agakoti kanje kankiriya ndayifise ikoti yani yacu jenda kuvuga kubiri yacu cyane ndayishira ku ruhande. Hanyuma rero igituma nje ngaha ni ukubabwira ijambo rimwe. Jewe avuze ngo nako naterura intebe niko bimeze guhera filime itangura bajeje guterura intebe umusukuru w'ababaye igihe niko kazi kanje ubuzi bavuze direct abari umusuku wabo ukabashaka kuba mukuru nuko rero nkuko biri magaze ngaha kugira ndababwire umuruho twagiye kuri cinema cyari bikomeye ubasabasa yiduha muri BMT bakayishikiriza ndayireti yafashijwe na Fiso Hagira Mungu giti ko programa z'inyuma nyinshi sabe giti kwanza bazegere ngaha yewe assistant wanje yafashije kudirectinga tudirectinga wera kuko kuro Sabasi yari yaduhaye kuri Sabasi uko mutabizi Sabasi afisingorani afisiri mutishika Sabasi n'umwanditsi mwiza cyane muzobibona murabizi stile ni yindi filme izosara cyane mu gice cya gatatu cya kane ubu ni radio rero umwanditsi mwiza duhaye ibyo yanditse turabiraba turabwirane turamuyimanuro turakorana guhera aho nyene nubwo yari assistant tukaba tutabivuze Sabasi niwe wundi mu assistant twari kumwe mu directinga ibibanza n'iki kurabira sinema agafata ingingo ko twese twafata ingingo twaramupropoza akora bino agafata ingingo ati yego n'ivyiza Sabasi wege bino muri no filme rero muri ugamba nahereye muri ekipe tekinike dufate akarorero muga havuye bano rero cyamamagara X-Ray bam na Niki Pro hano hantu ariko haramuramo umukinnyi w'imena n'umuprincipale no diaspora wakado wakarinde sorry John Kay intwari yacu mwiza twahuye bya mbere muri no filme agere ku butwara bidasanzwe nzoyimwandikira ni box kamubwire ni kuri intwari rero ikintu cyamweretse ko nuko bano bakinyi bamwe twari tumaze guhura twari tumaze gukora ibintu byinshi hariho n'abatutari bwahure akanyana twahuriye muri iyo filme ariko n'ukuri nabonye ari intwari jewe Imana ninyongere imyaka ndizera ko nzoza ndahura n'umukinyi byibura umwe
gushika abakinnyi bo mu Burundi ndabe ko bose ari abahatari nkawe kandi abakinnyi bo mu Burundi Imana ibahezagire ndabemera cyane. Iyi filime rero izosohokera ku rubuga rwa GFN yambabarira kivuze mu kindi kirimi iyo mpamvu. Hanyuma yanditswe na Sabasi ituganirizwa muri BM tufatanyije na SA57 Films. Hanyuma rero ni episode zitari nke muzoziraba iminsi myinshi izokwama isohoka misi yose kuwa gatanu isaha 2 z'agatondo. Kandi muhumure no mu kwa gatandatu hari iyindi no mu kwindwi hari iyindi. Izoba nyinshi tukuye iwacu. Abakinnyi rero mu byubahiro byanyu musubire mu bibanza ibi nibyo byamugurishije bashatse batwongera. avuze ngo ninashaka ndabongera ndakubongera nawe ashaka tubwire ushaka ko bakine aja kwa ni hotel burya rero tuba dukeneye n'imiheza bwira nagira sabi ikintu kimwe saba hari amafaranga yo gucira office ngaho Sabasi dukorana ino filme yakoresheje amafaranga menshi sinayaraho ariko yari menshi pe jeni yumvira ntayo ari hamwe Imana impaye Sabasi tugasubira gukorana rindi rimwe ariko mpemba menshi cyane rindi rimwe ndazi filme nitwakora iyi kubera naramubonye umutwara ibwiwe nagira sabari y'abantu bari ngaha hatangure umukozi w'Imana ngo wahamagaye nawe yegereye ngaha acha fati iminota amasegonda hatanu asenge asabire umugisha Sabasi ibikorwa bya sinema kugira dukorere handi masinema sibyo kandi buriya amafaranga yagenewe gukora umurimo w'Imana umugisha uzamuhera kuri amafaranga ya Sabasi igihe azaba ari asengera umugisha ntibikuraba ubundi umuntu agomba kumureza agira atazana 2,000 wowe wese ushyira umukozi w'Imana muhamagara ninde murakoze cyane unyemerere ababyeyi bacu n'abakozi b'Imana nagira nsabe uwo mugisha wa mbere w'amasengesho ndawuserebwe n'ababyeyi kuko basanzwe abakozi b'Imana reka bashike hano kugira ngo badufashe mukoreshe umwanya muto cyane imyihute papa na mama ndashaka umugisha wanyu kugira hano n'ubwo mwamwezegiye ibaze ko ushobora no gutera imbere begerega data mu izina rya Yesu Kristo umunyazareti turasengeye umukozi wawe Sabasi Imana igikorwa kidasanzwe ariko arakora Mana nziza tugusabye umugisha Mana nziza wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo umushikeho mu izina rya Yesu Kristo umunyazareti ibiganza byiwe ndabitezagiye mu izina rya Yesu Kristo umunyazareti guhera uyu mwanya bitambure gufata ibintu bifatika Mana nziza tubifata amarundi yonyene ariko duhamagaye amapaundi duhamagaye amanebo duhamagaye amadolari duhamagaye amadevize y'ubwoko butandukanye mu izina rya Yesu Kristo umunyazareti byatambuye kuze izina ryiwe umushikane kure ibikorwa akora n'ivugabutumwa bishike kure ntibigarukira hano mu Burundi gusa ariko bishike kure mu izina rya Yesu Kristo umunyazareti Mana nziza ntitugusabiye kumuhezagira gusa ariko tugusabiye kumugwiriza kandi cyane uko wabikoreye Ibrahimu kube ariko kubikora papa haleluya Mana nziza urakoze kumviriza gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo amen. nuko murakoze kumuhezagira ego cyane yoruze Okay, Sabasi hari abantu bagomba kuguhezagira bakoresheje nimero ya Mikashi uyivuge twandika aba Mikashi wa okay wewe tukiendelea kushia
cyangwa umuntu ushobora kwizera 39 izina ni Nibogora Ezekiel aho ushobora guca ku yindi event inimero yumvikanye 38 nuko murakoze cyane murakoze cyane igikorwa nuko uhezaje wabonye ashegero nukupanga ishegero byose n'indani naguhezagiye turagutumye utuzanira amafilme menshi kandi meza nuko ndahejeje ndabyarangiye urashima ukwawe wari muri neza mubanguke amasaha agiye abari muri neza no muri control bagaruke ibi bintu ni Yesu yabikoze turanezerewe Good news films. N'umurongozi wa event company event films haleluya imana yabamugisha cyane zagiye ku giti cyanjye manibinze Sabasi musaza wanje umukoresha wanje ashyigikira muri byinshi niyo mpamvu n'uyu munsi nanjye nifuje kumushyigikira ndacyari umwana muto yakirondeza sinabikira ndamuha kubera ko film nanjye nkora film ndazi uburyo bitwara uburyo bwinshi cyane ariko byibura ikagamusaba atambuke hano ashobore kumugurira abazifanta y'umunsi umwe azi ko mushiki we bashyira muri fanta ubundi ariko ndabona imbere mu izina rya Yesu kandi imbere ni heza hari abandi bamugisha cyane ukumura tungana turi hano imbere tungana siko usanzwe tungana hari abandi
bari mu bibanza batashoboye kuza kugira ngo kubera babona batanga kuko twambaye kugira ngo batire ariko ndabone bikumiriye hama natwe umuntu tubona twaregeranyije akantu ati Sabasi burya agenda urugendo rurerure aragenda imisozi akagenda akaruha twaravuze ati reka twegeranye akantu ko kumukanda ibirenge ukamushyikiriza ati musabe azakuka shikanubamuzi hama turamushimiye cyane Imana ihezagire ibikorwa byiwe kuva gitangura gukina filime twaramukurikirana cyane nubwo twari abana bato twaramukurikirana cyane ariko tukabura kumwe twomushyikira ariko Imana yarakoze yaraduhuje nawe kandi nawe ari kumwe nawe twosaba rero ko Imana yohezagire ibikorwa byiwe agashishikara aje imbere cyane kugera aho we nyene azovuga ati narerewe nuko Yesu n'abahezagiye Yesu nashimwe ibigo birakuba mumbabarire Jesi menyere kwesha mikro nungame magaze imbere y'abantu benshi nk'uko burya n'ubu numva ubwoba ubuzima busanzwe unafise isoni ariko atari nyinshi ariko ndanezerewe cyane nagira nsaba umuntu wese ari ngaha yikomeye amashyi nabonye abantu batari ngaha nibaza ngaha bakunda ariko nta kibazo nagira manze kwanza nshime Imana ibyo yatumye bikunda nshimire Mutama Sabasi z'amahingo ngaba dufotorera umwanya n'umwanya umuntu ashobora gupfa agafoto kaba gakeneye ijambo mu bisanzwe birashobora kwibagirana mu kagafoto n'isaha ndakwamaye ndakwamaye mwakoze cyane Sabasi namukunda ariko abantu babonye inama kubera ku gice cya kane mwese mwarabonye ko atankunda bijya bintu yanditse nakinye sikomeze natse hakagira abantu bagira ngo genda umuheresi uyu mutama yabyanditse ariko nazo nibyo Jesi n'umuheresi ariko nabyo nibyo rero jewe naramwemereye yuko nzoba mu gikorwa cyiwe umwanya wari wose nzoba ndi dispo ntibyakunze yuko ntibyanyoboye kwa uyu munsi kuko mutuvugana ejo hirya y'ejo niho nashinga mu bintu byanzanye n'igikorwa cyari kirimo niyo mpamvu nanezere kuba ngaha kiri mu diaspora ahimwe amashyi rero kumutera intege ntabwo nza kwita ijana ry'idolari mugabo ndaza kumuha 500 kugira ngo nezeze yamubuye n'izisoneye amayari n'inoti y'igihugu kirazira kwigirisha yambikire yamuhahanye Imana igwenzagire urimo kuvuga ubutumwa ndagukunda cyane urabizi ntabwo byajya nzogerwa cyane honest impaya y'abana na GL Films mugome mashyigikiye
uyu mwaka utarahera ivyo bintu bizobora uyu mwaka utarahera Honest Empire izogwana na GN Films Cinema kandi muzoza nakunda cyane Amede ba Nesi ni mama mwanya no Jema mama aba bajama na bakunda sana bibi mwana nenda mkumbuye amwekakira Foto. Atafuto nachawa ijama yanjye nagihugusa. Ndi umwe mu bantu bashoboye kureba ino sinema imbere yanyu basi gatoya. Narayiraze gushika ku bice ibi kombe. Okay, basi ibice bitandatu. Naje bisana ndadi sinema ayo kandi je umuntu nanze niko ndiga kwandika sinema no kudayitinga narabonye ubuhinga bwinshi cyane muri sinema umuntu wese ashobora kudatahura byihuse rero ni mujama mugenzi wanje namaye amajana 5 kubera no mujamwaro ayo mugana uyu muntu n'umunyamwaro ariko n'umugenzi turaziranye genda yemereye ngani ntaya muhazondera muhira hanze ndamukunda cyane bandufoto ndamukunda cyane amende ndamwigira ko ibintu byinshi cyane arabizi n'umugenzi wanje niyo ngiyi wiwe sikaniyarurira sibisa uri baritegeko sensamire nani musaza okay kuko bamashitwanaye Sina kwa mahera sina mama yule mugabo afisa kabarekeza duteramira mu abakinyi ba sinema nabo bose baterama adadaza fangas nako twe tumizo gatuma fangas kandi fangas n'umunsi kari kujya amatafari aho ariko barufuku ariko twahebezwa kwa nini bayitwa sesima centre de cinéma matafari ikijanja ari kuzivira nanje namwemereye systeme twa systeme BMT namwemereye systeme BMT zitatumunsi atabanaye bazigenda y'agatonda mugoma amasi twara sijena abiri mu makare guys abantu nabaza amakare amede agahunga cyamagara team Yamede ishega muko amashimwe cyane iyo timu ya mbere muri sinema mu Burundi ishushi turamaze kuronka abakobwa bakundaniyemo bateranye na bamwe abandi barabana yashusha abo bantu rero baze abiteguye baze Amede amaze gushika nagiti bijya kadore ne polisi kadore buze biki baze dukoma amashi banyaruka iyo timu rero twe turakunda sinema sana abatuzi twe turakunda sinema ku rwego rw'uko aho tubura sinema twubibura rimwe na rimwe ari igihe turarusa twaguza amamega kugira tuvuge nk'iyo tumenye ukuntu sinema yaraye uwo munsi nimba mwabonye effort zabaye kugira ngo habe amapromotion ya sinema zimwe ibintu bifise n'uruhara ni team bamwe muri bo harimo abamubona benshi n'abakobwa harimo benshi bari singo murashobora no kubayitamu anje nuko narongoye bamisemo ariko sinanicuza okay rero Amede eza kwa mutanda kuri baradufotora ingo imwe nukuri bimana atabujyaja burimo atagukunda iki atakugira iki turakunda sinema ico ni cyane mu kidurira amaso cyane musoro ikigira kandi turakunda BMT oja koma masana musoro rero kumvera Amede nabo mukorana ntabwo dufise ibintu byinshi urabizi yuko umwanya wo gukora kenshi tumarira muri groupe turimo turavuga
rero ibyatsi mu bari n'icyizere cyo kugukunda ntabwo twagukunze ngo nuko atakintu wakoze kugira tugukunde bijya bintu byatumye tugukunda icyambere tugusabye ubizubana so ni cyambere imo ndavuga ari jewe ariko ijambo natumwe n'abadukuriye natwe hariya baradukuriye ukomeze ubibandanye kugira ngo urukundo rukomeze kongerekana kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo urukundo rw'abana b'Imana ntirugahere kigira kandi ibyiza dusa gusezeranya handi tuvuganira turavyiteze dusakanya neza kenshi kubyo twabonye no kubyo twizigiye kuzobona biturutse muri wewe nawe mukorana na tugutera intege n'abandi bagira ifuwe bakore kugira ngo abafana babo bazabatera intege amamashi akire kabwe umutima ukunda. Thank you so much. Mwakoze cyane Imana urayizagi abona arambiye mwihangane nasema ni Sabas lazima Sabas na mwambi so aba bantu twabonanye kuva muri 2020 niho twahura bavuga ko bakunda sinema bambwiye ijambo rimwe n'undi ndacyakibuka ahubwo barishije no musi datanga bavuze ngo aho uzoja hose tuzoguherekeza sinarize ko no muri TN bansangayo murakoze saba nta kibazo twasangiye Imana ishimwe twagomba dukore akantu gatoyi kugira ngo dushimire bamwe n'umuganda wacu abandi n'umubyeyi wacu muri iriya sinema twagomba tumuhamagare King Sabas Cristiano twashoboye dutoyi atanga ko muri twebwe biratwinjije muri bino bintu arabidukundisha twarabikunda mugabo araduha platform turaronka aho dukirira film rero twagomba tumushimire turafise akantu gatoyi twateguye ariko turiko turipanga papa turipanga turafise ikintu kininiya cane tuzogushikiriza mugabo twagomba tugire agasinye gatoyi ko kwereka ko turagukunda warabaye umugisha kuri twebwe kandi n'ubu ukibandanya twagomba tubigire imbere ndakoranira uko imitima yacu ikunezererewe kandi tubanezerewe iterambere ryawe rero twagomba dusabe uwo twagendanye afise agakemari twateguye gatoyi mugabo ikintu turategura akagushikirize ariko vuba ariko ibise kizo gushikira Yesu abahezagire agafoto Yesu abahezagire abari muhamera amashuri cyane bakoresheje umwanya tugomba cyane Mego na yake majamba sigaye nivyo biri mukoze mwiha amashimwe mwiha amashimwe Mana ngoma manze fatumanya shimire cyane Imana yo mu ijuru yatugejeje kuri uyu munsi iki gikorwa kikagenda amahoro tukaba tugeze isaha y'umuyobozi gutya wikomera amashimwe ayandi mashine y'uko mumera muzomukoze n'umuntu bateguye igikorwa ndavuga Sabas na BNT nabo mubamera amashine agomba sabe kandi ubwatuma kumomera amashuganye majewe n'umuntu turi kumwe n'icyo ukumutubona ngaha twa Major TV natwe twiyumviriye dusanzwe turabakinnyi b'amareresi nk'uko musanzwe mubizi twiyumviriye ingufu umuruho icuya ikoroka iyo turiko turakora ibi bintu twiyumvira ku mugenzi wacu Sabas ndamusabeye kiri bw'amakara karibu turiyumvira turavuga tuti ni kuri ukuntu tubizi ibi bintu ntituboneka natwe kugenda tutagize icyo dukoze nayo mpamvu twavuze tuti dukubite inzira impuzu turabukuru twongere icyo dukoze mwene wacu Sabas Nkurunziza mukuru wacu nabo masabe umwe mu turi kumwe yagendanye ako kantu dushobora kukamushikiriza bwa kugira dukoreshe umuntu
nabuze mu gafoto sorry nagomba sabe na BMT bashimira navuga na Benz ko shambira bali na kimwe karibu aba nabo ni byinshi dushobora kubaniriza ni byinshi dushobora kuvuga ariko by'ukuri bavuga ko uyu mwanya nabyo dufise dushobora kubaho ariko tunabemereye ko tugiye kubyitegura hama tubazanire akantu gatubutse kameze neza ndabizi ejo cyangwa n'ibyo kuvuga mamashi abantu bakoze cyane kabashimye cyane nta byinshi banuvuga uretse kubanza gushimira abantu bose bashoboye kwitaba ino lancement officiel ya filime yacu Ndahazi hanyuma abakoze kuri bike nshima Imana n'ijuru abanye natwe guhera ku ntango ya kino gikorwa gushika igihe twagisozereye ni igikorwa kitari cyoroshye na gato twahuye n'imbogamizi nyinshi ariko muri byose Imana abanye natwe ndibuka tugitangura gukora ino proje naragwaye mu buryo buteye ubwoba abo twari turakorana bagira n'ubwoba bari bazi yuko ngira mushobora no kwasiga ubuzima ariko Imana ishimwe yuko mbiriko mvuga nshobora kutwenga nshobora gutamba nshobora gutambuka ibyo bintu mvuge yuko ari ikintu gikomeye Imana yakoze mufashe tubikomera amashyi Imana yabanye natwe mu buryo bukomeye kuva byoroshye ariko by'umwihariko kandi nashimire Amede Manirakiza nshimire na Fiston cyangwa Mr. Giti nshimire BMT muri rusange nshaka inoreresi Ndahazi narabituye ndabegera abasore b'akamaro ndifuza yuko boshigikira mu by'ibintu twabaye kushigikira mu by'ibintu gusa ahubwo bahaguye bashigikira mu bikorwa igikorwa twaragikoranye umuruho twarawusangiye uruzuba rwadukubitiye hamwe n'imvura idukubitira hamwe ariko ibyo byose barabyihanganiriza n'icyo gihe nari ndwaye narashobora kuba ndyamye ariko Amede akaja kuritera akajya gutsinda ni ukuri Imana n'ijuru nishimwe kandi bimuhezagire ino filime Ndahazi nkunda kubwira abantu ibintu bitatu kuri jewe harimo intahe ni intahe ikomeye kuko nakoranye n'abantu nari nifuza gukorana notamment nka BMT narifuza cyane gukorana na BMT ino ni indoto yanje ibaye realize narifuza cyane gukorana na John K ano majwi cyangwa ijwi ryanjye gushikire aho uri hose wumve yuko ndagushimira cyane ubwitange ishimira na The Light of Africa ingene nashikiye ukabana nanjye n'ikindi gikorwa cya Ndahazi John K nka brother wanje simufata nk'umugenzi ariko ndamufata nk'umuvukanyi namushimira cyane kandi nshimira Imana nshobora gukorana nawe kuko mbibona Cox Enemy yakoranye n'abakinnyi b'Abatanzania icyifuzo cyane cyari gukorana na John K nubwo ntari bwatangiye gukora filime Imana ishimwe mufashe tuyikomere amashyi zabaye icya kabiri ndavuga yuko ino filime irimo ishimwe ryanjye niyo gushobora gukora kino gikorwa nakoze uno munsi Jesse wakera muri filime nubwo benshi bashobora kuba banzi mu filime Imana abanye nanjye mu buryo bukomeye yarashigikiye kuva kandi gukora filime nagize ikiganza cyiza abashoboye kundamura ndabashimiye notamment nka Kamikazi Sandrine yashoboye kumwizera nakina irya mbere muri filime yiwe yitwa Munsi y'Ijuru aho niho Sabasi yatangiye kwinjira muri filime ariko kurikirana filime yitwa Urugo ndashimiye Abel Duwayo nubwo atari hano kuko nawe yizeye akina muri filime yiwe Paradiso na My Family mu nyuma aza gukina muri filime Upakazi kwa Fanny na Bindi ibyo nakiye muri iyo filime yose byambereye byamaye inyota bihe ngoga zo kwifuza gukora filime ninaba mpagaze uno munsi abo bantu bagize uruhare rudasanzwe ariko nshimire BMT kuko baje bantera urwego notama mu gufasha ibikorwa ariko cyane na Hollywood zibanaribise muri filime Hollywood yaranteye urwego izina ryanjye ribandanya ariko thank you so much God bless you
ndashimiye cyane abanditsi n'abamenyeshamakuru mwese mu gushyigikira mu bikorwa ntibagiye umubiri wacu cyangwa umubiri wanjye wa GNT mwababonye abagirane bose aho bari reka ndabinge musubire muhaguruke baba bakinye mu ngaruka series ubuzima canke ndahazi agatima koko filime iriko twari dusanzwe turiko turakora twerekana ku munsi wa kabiri abo bose abashoboye kuzikinamo reka mumufashe muhaguruke kugira ngo abantu bababone kandi mumenye yuko ndabashimiye by'imvamutima munyemerere nshimira gushimira cyane umukameramani akongera akaba umueditor wa filime nyinshi ngenda kubona haba agatima koko canke ingaruka series yatanguwe na Emma Blue ariko ibanganywa na Ellie Boy umuririmbyi mwiza cyane bose bashobora kujya kuri YouTube murabe indirimbo ziwe n'indirimbo nziza cyane ariko dufatira amasanamu. Thank you so much my brother ariko kandi reka upepera abantu kugira ngo bakubone umunyemerere cyane abahereza by'abagenzi banje kuko bose igenda bituye bose bamabashyigikiye ubufasha bwanyu mumpa Imana yo mu ijuru ibubaheze byinshi nariko ndababwira ngo Sabasa amaze kuvuka yarakuze mu nyuma arabyaye mu bana babyaye ni bamwe mwabo mwabwiye mubona bahagurutse ariko kandi ndashima Imana ku bagiye baronka amazina mu bana novuga ngo bariko barakora cyane nka Izo Chris ahaguruke mumubone, Yvette Kanyana ahaguruke mumubone, ba Olivier, ba Egide, ba Demi Rwanamara n'abandi nka Pine, ba Sonia n'abandi benshi novuga ngo ari abana nabyaye mu gikorwa. Rero murabona yuko ntabaye ingumba abanyibarutse baboneye ko bafise abuzukuru ndahari cyane ntahari amederagenda gusabe kino kintu gusaba n'abandi barealizateur bagenzi banje naho Sabasi yoheba gukora filime bano bantu sinongera n'izina n'izishigikira hanyuma ngira amahitamo meza kugira ngo ejo muze bicuze mwakoze cyane turashimiye kugira kandi Saint-Paul Kamenge ku kibanza cyiza cy'iteka baduhaye kugira ngo dushobore gukoreramo dushimira cyane Madame Deli birashoboka rino jwi ntayumve kuba amaze kugenda ariko yumve ko adufashije ikintu gikomeye cyane. Ndashimiye abafana bacu abakunzi bacu bamwe gushigikira ibikorwa byacu ku murango wo mw'ijoro Imana ibahezagire tutibagire media twabashimiye ariko kandi RTLB Radio Television Nationale du Burundi mwakoze cyane kwitaba akamo twabateye mwakoze no kuza kudushigikira abarealisateur abasineaste mwashoboye kuza gushigikira kino gikorwa mumenye ibikorwa mwakoze cyakoze ku mutima ndabashimiye cyane Imana y'ijuru ibahezagire mwakoze niko kwibaza gushimira ino gushinga nane inkuru nziza yitwa Lenine Mandariyo ariko yitwa kandi inkuru nziza. Rero turamushimiye nongera ndamushimira ingene Getrose yama amba hafi ibikorwa byose bariko ndakora ndetse uyu no mu MC ngira ko abasinyase nka bose turamushimiye cyane igikorwa cyo kwitangira gukora. Turashimiye abakoze muri sonorisation muri projection dushimire cyane Monsieur Docteur yashoboye kudufasha akanadusoma à la dernière minute nabonye yuko hari ibintu bitariko bigenda neza ariko dushimira Imana igikorwa cyatangiye mu mahoro tugisozera mu mahoro niyo gushimira izina ry'Uhoraho. Imana ibazeze cyane murakoze. Komeza bakamusengera ku batumize nabi gahere usengera umushinga wo Imana tutabaho Tuhaguruke. Imana ni nziza, Imana ni nziza, Imana ni nziza, ni nziza cyane. Imana ni nziza, Imana ni nziza, Imana ni nziza. Turagushimiye Uhoraho ugira neza, turagushimiye umutabazi wawe kwamaza, turagushimiye izina rikomeye, izina rinitanga amazina yose, turagushimiye ubuntu n'imbabazi n'urukundo rwawe cyane cyane urukundo wakunze umwana w'umuntu rugatuma dutangira Kristo agapfa ku musaraba aziga ibyaha n'ibyaha bitanye byacu kugira ngo umunyabyaha ntarimbuke umwizera wese aronke ubugingo budashira. Turagushimiye ubwo buntu n'imbabazi zawe zibana natwe igihe cyose
turagushimiye rero kubwa kino gikorwa na ofisi ya filime ndahazi wakoze kuba abanye natwe kandi ukatugira neza turayihezagiye izogere kure ize yakigwe na benshi kandi mwamutunga bari mu buzoshore guhinga imitima benshi uzabukoze turagushimiye kubwa BMT turagushimiye kubw'imibiri yose ya realisateur turagushimiye mwami Imana kubwa ba producers bose turagushimiye kubwa abakinnyi turagushimiye kubwa abantu bose bari mu ino industry turagushimiye kubwa X-Ray the band yashoboye gukora amashusho ndetse agashobora no gutunganya rino reresi turagushimiye kubwa GN Films turagushimiye kubwa bose turagushimiye kubw'umuntu wese igikorwa yari yakora muri ino filime bigashobora kugenda neza icubahiro n'amashimwe kabiri byawe mwana warakoze kubana natwe warakoze kudushoboza ibyari byoroshe ariko byari bikwiye warabambye utubera umutabazi utugira neza anatsinira amajyambere bwo guhigwa bafise uhora Imana na Yakobo umutabazi wawe natwe turagushimiye cyane kuba icubahiro ibintu tugire neza ibikorwa byatangiye mu mahoro tubisozere mu mahoro icubahiro n'amashimwe byawe heza y'abantu bose babanye natwe reka abariko barataha ubazigame ubarinde natwe y'ubwacu tuzigame turinde ndetse twagiye ubu tuzosubire korana tuyozima tubishima izina ryawe muhimbazwe kandi mushime muri byose mu izina rya Yesu Kristo dusinzire gushima mu izina